Mandate ezangena osukwini wezona edonsa amehlo kakhulu izonakele zokuthola kanzima kwabasakazi boKhozi FM abenza uhlelo lwantambama i-3 to 6 ulwazi ukuthi boze nabangani bakho okubalwa kokutshatha ugodo kebegebhu labo sale bethunga benenaliti kanye naye-ke lapha na-Sel Beyonce Mkhize. Lokhu kulandela emveni kokuba uhlelweni labo bebekhuluma nomunye wabalaleli ongazange abasebenzise kahle nobethanda ukubalisa ngesikhathi bekhuluma naye nobesekukhathaza kakhulu abalaleli boKhozi FM ukuthi lo mlaleli akekho right unama-anger issues uzwakala ngisho ekhuluma nokumenza ukuthi abe ingozi kuye nakubantu abaseduze kwempilo yakhe kanye ntina labasakazi basale bebambe ngezansi belishaya lingakhali ihlombe emveni kwalesi sehlo. Umbukeli silethu uhle TV nansi video sicaphunele yona esiguleni zokuxhumana labalaleli bekhula bedilika kubasakazi beKhozi FM. Mfethu lale yabo mfethu angiyona ingane yabo mfethu ngeke ukuthi mfethu uzofika ukuthi uthi wena uprep ngithanana wangisho okay angithi uJanuary lo angithi nje le ayenze isibone okay uJanuary nge5 ukuthi ukhule right yabo okay right yabo okay siyakhawunta kanjalo okay lo muntu futhi nge5 February ngizobe nenyanga yes uvuma thani yebo cha ngeke ngivume phela ngilalela mfowethu antu ngixoxela nje sengivumani manje mina manje ngizwana sike nebafowethu bavo okay hambani ke niyokwenza phela iDNA uzothola ingane yakho ngempela yabo nje bhuti wami mangifowethu into ngiyenza uma ethunena ngavuka ethuneni ngilalela ngeke ngikwenze lokho Ngidile ngesizulu manje ngingasho njalo nawe ngumzi ufuna ukuthi ngithathe ukuthini so ukuyondla ingane ukazi uyondla enhlobo ingane aba lesikhuluma ngayo achashu nathi uthi awungizwa mhlawumbe noma zwana ngcono ngivale ifoni yakho mthombo yabo ngizomthini ngoba ayikho into ishilo mfowethu ayikho ishilo ivale noma ngale kuthiwa ayikho ngishilo ngiright mfowethu ilungelo lami yabo ilungelo lakho ungayondla ingane ekabani lo ngane ngizoyondla ekabani lo ngane ngizoyondla hambanika phela niyobheka ukuthi ngekho ngempela noma kusiye yakho phela hayibo mase ngizothi akusona yami ngifune ngenze njani ke emva kwalokho ke mina Akho sesathola uthando yona ngifune ngenze njani ngibuza wena masike kuba kuhleke sikazi ukuthi ingane akusiyo ngifune ngenze njani emva kwalokho ngiyakubuza inganje ngiyakutshela ukuthi mase kuba kuhle mase ngabe uyakho impilo iyaqhubeka iyaphambili sikazi ukuthi ingane akusiyo naye khona ezoqhubeka la phambili akaqhubeki niphambili ukumasha wema ngazupho wakho weJesu wami ulungile mfethu siyabonga ngesikhathi sakho dad bye 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 anonymous nawe ma siyabonga dali hayi siyayibona into ohlangabezene nayo all right